Voini me ni somni pasari kumsang ni somni panga thole ni ani a in zawain chi baile vekule India Pakistan buaina le ceasefire Dr. Lalmuana Guite, Assistant Professor, Department of Political Science, ICFI University, Aizol. Dr. Lalom Zawla Khiangte, Assistant Professor, Department of Political Science, ICFI University, Aizol. India le Pakistan buaina chume ni som zanlaya ceasefire mangin ti topani a rampani te chuan silai met puak to lo turin in remna anneya Prime Minister Modi achuan India le Pakistan in ka hai ceasefire puan chu ceasefire ni tak ni lovin malak na kalai mek cho leilok na ang chawani ti in asoya Pakistan ram chunga firfiak buzol zongzong kan lu chua kan tukzal nuwa chaw kan malak na kan chol san thei to ang ti in asoi chun zombok Foreign policy lama mithiam te pon India le Pakistan ceasefire puan hi ceasefire dang laka chuan adang lam deuh ti an puma lelam ve in an malak na an chol tir leilok na an ngai sakani chumi churil roda chungin India le Pakistan buaina le ceasefire puan to na te soi ho han tum te ang thuma chuai India le Pakistan in kara buaina hi hun rei to tak independent kan mu hun lai tanga lawin tran to ani a ram ria se pai voi engamo za tanin nora silai puakin indo na hial po thleng thin indo na ti top turin ram pani shwai tu ten ceasefire an puang thin ani ceasefire huang chunga thutlung treaty le in remna agreement thatak tak sign nema se remna le muana tluan tling athleng chuang lawa kumsa kha zakwa somli pasaria Pakistan in Firfiak Pol Kashmira ron tir lo chang khan to na boina kan ma chon ang hian India la chen chil tareng mai ani heminu kum sang ka zakwa somruk panga kum sang ka zakwa somsari pakhat kum sang ka zakwa somkwa pakwa India le Pakistan anin dawa anu kum sang ni pakhat kum sang ni panile kum sang ni pathuma kan sipaite ram ria indo mai thei turin anin ral ring bok ma se voi engamozat ceasefire puan nu pon tunang boruak duom lau kan ma chon hi angai le china Karachi Agreement India le Pakistan chu British sarkar atanga zalen na pek anni khan Jammu and Kashmir hi mania ro in real na shang nei thei tora zalen na pek ani a Mountbatten Plan 1947 Pakistan chuan anma ni zomve turin an soma ma se an som na nolani wangin Jammu and Kashmir chu Anlal Maharaja Hari Singh Kutata ne chutumin ma alata ani sipai pa ngai tir lovin kabalis namho chu Jammu and Kashmir ron turin ral thuam nen atir ta a Maharaja Hari Singh mangang chuan India puina arondil ta a kumsa ka zakwa somli pasaria India Pakistan in kar buaina chu kumsa ka zakwa somli pakwa a ceasefire puangin Karachi Agreement sign aloni ta a Indian chuan agreement ina huam chin tura andu ceasefire line siam anrota chu malak na kalzel chuan ramria line of control aron siam chuak ta ani India khan Pakistan du dan nilovin ama du danin thuthlung aduanga chu Pakistan hena pum turin thuron a pe a ram pani sipaiten an pel theilo turchin a aduan ceasefire line omna tura arwam han Pakistan in apom theinua chau ceasefire nei aremti ani Tashkent Declaration kumsa ka zakwa somruk panga June tha India le Pakistan chuan independent nuwa rampani indona hau takber an machona September kumsa ka zakwa somruk panga tha ceasefire puan chu Tashkent Declaration in achun zom ani India kha kongeng kema anchung nung emema sipaite po Lahore khopuya anin beng belman ani kha chuwangin Pakistan khan du thlan tora nei talawa phurlo chungin Tashkent Agreement assign angai ta ani Tashkent Agreement noya rampani ten ceasefire puana sipaite indo ma an po sa nokir ram in peklet miman te in hlan chon le tharum tel lawa buaina chingfel turin inrem na ansiama rampani ten le lamram sarkar in rel bol na in rol lo tur le
ram pakhat zok tana buaina chok suak thei tur zonga malak na laka in thiar filhim turin in remna an nei bok ani Shimla agreement kumsang ka zakwa somsari pakhata Bangladesh liberalization wararon chuakhan lo theilo na wangin India telve angai le ta a Taskin agreement sign no kumruk leka India Pakistan indona thleng le ta ni he indona a India hlotlin na poimo ber pakhat chu ram pahnia Pakistan tension ani a Bangladesh alo piang ta ani Pakistan tlom nuwa ram pani shwai tu te chuan lungrual takin Shimla agreement an signa Shimla agreement lo pian chuana hian ramdang anin rol lawa ram pani inkara in remna alo ani bilateral agreement ani a zia chu ram pani in anma ni inkara in remna an kalpui ani Shimla agreement a chiang taka chuang buk chu ram pani ten boina an ni re rengin ramdang in nam noina US Russia le adang te tel lovin anma ni inkara chinfeldan an ngai tuang ti ani India shwai tu te khan an du chin an chianga chumi ti hlo tling tur chuan ma an la a Shimla agreement ina athuken tel ho kha atak ram alo chang theita ni ngun taka kan thlir chuan he in remna hian India din mun achung nungzok mai ti kan mu thei ome he hi ni kan du dan le kan ta na thatur ngai tu ran chunga ceasefire kalpui ti zia chu Kargil war le ceasefire kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan Kargil war chuaka India le Pakistan chu anin kap le ta a heti hunla hian US President Bill Clinton kha India le Pakistan in kara boina chingfel tu ni tum re reng khan aphusa maya achan ber po Pakistan shwai tu te khan Clinton chu India ne na an boina chinfel pui tura palai na thok turin an som cham chi mai ani Masekati laya India Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ril huai senzia kha India mi puiten kanchia reng apoi mo ome Parliament da all party meeting na Pakistan shwai tu de chu Washington a zuk thlok thla in White House a Bill Clinton an zuk mu a Clinton an mi arun kola Pakistan shwai tu te Kabula an oma iron kalve don MT in miron zota ka kallo zia mai tur chu khatianga Pakistan malak na khan kongro engma sudon hleklaw kan Ramadan lawa sipai anrun lu tirte nu kirsela firfiak mangin buaina ron siam to lo boksela keni pon indo kan ti to mayang ti in asoi sia mai ni kha ruling party member chau ni lo opposition lamnen kutan beng dur mai ani kumsa ka zakwa somkwa pakwa ruin her chwa me chuan Pakistan chu atlom ta a India sipai te chuan Pakistan sipai ten dan lawa posan lua te chu an ne chule vek to a mumal taka ceasefire in remna omlo ma se Pakistan in nu do na khan in do na chu atop tir ta ni India ina du ber aram ala let li a Pakistan sipai te anram china anin nuklet buka ramdang shwai tu ronin rol vengai ho lovin ram pani ten an buaina an chingfel thei ani Operation Parakram Heminu kumsang ni pakhat kumsang ni panile kumsang ni pathuma ram panite indo theidin muna anding le a December ni som pathum kumsang ni pakhat khan silai keng Pakistan firfiak pol pakhat Jais e Mohammed intiten luchil tumin India Parliament an beyani kha India chuan achan let nan Operation Parakram kalpui ngalin sipai nuai nga zet India Pakistan ram ria atir ngalani kha Pakistan ramla engma in nam noina an nei lo thuin tanan khotlat maya International Organization sang te chuan Pakistan thlawang ron hawin India chu indona thleng thei tur zonga malak na nei lo turin thuron an pe a USA UK le ramdang te pon ram pani shwai tu te chu khovela remna le muana theinan inbeng dai turin an ngen bukani Pakistan President Parvez Musharraf chuan Pakistan ram rikana firfiak che na ti bo tur le firfiak pol sang te noi bo tur malak na akalpui tur thuaron puang chuaka chumi nuwa India pon ram ri a asipai da te chu zoin anu kir le ta ani India in operation akalpuya adu anga boruak ronin herdang lama mu nuwa malak na ti top ta chau ani ram chakle thil ti theizok US le UK te khan India khan na sataka norin
andu anga inrim na siam pui turin thuronan pe a mase India chuan adu anga thutluk na siam ani theinan huai sen takin adin tlang pui ngam ani mase kumpo ave em ma kumsang ni pathum khan Pakistan lamin line of control pela sipai anron omtira wangin ram pani te chu lai pui mangin anin ral saile tadup dupa Pakistan chuan azingai bok chwale in UN General Assembly rem changa la in ceasefire nei arot chamchi maya India Prime Minister Bawhchhiat chuan Border Peace Initiative noya President Musharraf arot na chu apom pui ta ni kan soito atanga langchiang te eme mai chu Pakistan chuan voi za chuang ceasefire min sign pui po ni se India laka anchet lak na hi atitop mai narin omlo India ta na buaina cho chua hi Pakistan mi ziale nung changa betlat re to ngai lo turani Pakistan chuan India angin mi pui thlan chua sarkar diktak anei velawa an sipai te kuta thunei na sang jok pek ani a an na poimo ber chu India ti buai tura firfia ka chi tur mi engmo sa training pek ani a sarkar angin ceasefire sign in inrem ang hial nei ve bok thin ma ila hotu anin thlaka India ta na buaina siam bok aron thupui le ber thin Operation Sindur le ceasefire Pakistan sarkar tir firfiakten April ni somni pani khan Pahalgama tourist somni paruk lai silain an kapluma hero wa taka chet na changle turin India chuan mei ni sari zana tangin Operation Sindur kalpui ani kha Prime Minister Narendra Modi chuan Pahalgama nunna chan te thisen athlona alwan lo tur thule firfiaka chete lu chua an phutok shemna pek ani ma chu tuichunga khomwa le boruaka India in malak na athul lo tur thu au chwa pui dumani kha Bihar election campaign nei na ma se kanin rin ma hau mei ni somzan la ya India sarkar thupuang tu chuan India le Pakistan sarkar shwai tu ten ceasefire an puan thu mi puite sha turina ron puang chuaka chu mai ni lo US President Donald Trump chuan ceasefire om theina na malatu berani thu je phaulovin aron soi chuak bokani khati la ya tam takril ruwa zona lo lang ma saber chu Shimla agreement kha Bawhchhiat anita MT hiani tuntrum buaina apoi mo me mai kan soi mai theilo chu opposition lamin engtinia an lo don son ti hiani sasi tharur ti lo chu opposition leader zongjong deu tho an re chiap maya anni po opposition MP ni chung si in ruling party thupuang tu emoti mai tur khan sarkar thule la aron amen puidup dup mai ni kha Rahul Gandhi le opposition leader dangte chu mutur po anom to lo kan politician te ai chuan independent journalist chen khat khan opposition mo phurna anon len chuak ta dai zoka India sarkar in Jammu and Kashmira ven himna security kalpui dante terrorist haulu chuak vektura in soisi khan engwanga avul to Pakistan nen ceasefire puang tamai nge anni ti zo na le engwangin nge Shimla agreement kala US ronin ro rem ti ta nge anni ti zo na te anon au chwa puyani tlangkomna atangkomna chuan indona hian ramle mi puiti tan thil tha thlen ngai lawa kanram shwai tu te pon indona pumpel zonga ma an la hi an fin zia le an ngai tua thui zia alang reng mai amai ro chu he buaina hian thupoi mo deu ngai tua ho tura oma pakhatna chuan India sarkar khan Pahalgama firfia ka chetna athleng theiti voi engamozat information an donga Prime Minister Modi upon Srinagar atlo turpo thulle ani a mase chuti chung chuan ven himna lam engma malak na anei chuang si lo khan zona tam tak asiam ani panhina chuan Prime Minister Modi an ceasefire tak ni lovin chol leilok ani ati tak hi enga soitum na nge ni ang hun kal to kan chuile chuan India le Pakistan buaina hi relote ri aron al chuak le zel thina ni a chu wangin chol leilok ati hian ram pani inkara inrem na tluan tling ala om mai don loti atilang chiang viawin alang mi puiten tun trum chu firfia ka chi thinte an re wangwang to na tur khopin kan sarkar thok chuak ngei done tia kan lo be sei kha atakram achang theidon talawa Kashmir mi puiten remna le muana rei tak an lo be sei to po kum engamo sat an langa fan angai ngei don ani hun kal to a India Pakistan buaina chinfel aloni to na India du dana lal zok fo china ma se tun trum in rem na thlendana ero Pakistan le asangoi zon puiram abik takin America chuan ruwa manna an siama chu India lamin alopom tamai ni na lang
Pakistan du danin ceasefire a hlotlinga IMF atangin dollar billion funding an ladong don bok ani pathumna chuan operation sindur nuwa ceasefire kalpui dana chau hian anilo mo kanram hruai tu ten India tana thatur da poimo ma sajok lawa thutop an siam na chun America palaina an pom wangin Shimla agreement chu Bawhchhiat aloni ta a Kashmir boina chingfel tur chuan US an telveze langai don chau ni lovin America kuta Kashmir boina chingfel tura thune ina pek ani tila kan Sual tam om love chuti mek lain kan boina zong hi Pakistan lamron cho chwale an bultran awanga ron omani a chu wangin atop kharna chuan ati swal zokin an swalman an muve turani mase kanram hruai tu ten India du dan au chwa pui masalavin Pakistan ceasefire rotna an lopom tamai hian nakin zela India tan ki nok then fai tur tam tak alasiam theive tlatani operation sindur kha engwanga India in kalpui nge ni enge tumle enge hlotlinna ti zo na chuan chana mumal tak anei theiri lawani apalina chuan opposition ten an mo phorna an hlen zo lo lutukle an ngoi theilu tukhian zo na tam tak asiam bok kan sipai huai sin tak tak tele mani nun na hial ramta na hlante kan chuanga anral rel thiam zara khovelin India din hun sang taka amume kani chuti lai me ke ro chuan kan political leader te thutluk na khan mi puiril ruwa zo na tam tak asiam ve thung ani khati zong khatun chumata na karon ti chwale theite chu ni e